Adamfo bone obiade papa bi efiri ne nsam. Mame mamu na akwa abashonko emfambra episode 7 of Adamfo bone binti. Make sure so you subscribe to channel na me a subscription box na ewo honom no. Na subscribe be ema me wuwia no we mi adom aketo bi na eda ho no. Se be ya video biara me publish bia no. Wonsu benya notification na wahwe bi unu sa Adamfo bone de yesua ne yema yetu ye ho fo ewo so na nde asem na ababa wa bi ode ababa so me kirese na Adamfo ba ehwim na de papa bi efiri ne nsem na one mbe ma mienu na ewo honom ba ko de Philip na ba ko nso de kwesi na Philip no oye bibia de man ba na tribe na owom no na ne maame mpene so se obekosa tribe nim de tribalism ade obi asa akopie nium na kwesi nso ye bibia de manu banamfom so ba ko ewo kwesi ho ne se na se bi cent kakra ewo kwesi enum ba obo ne ho moden se obeboa ne na wetumi atwiti na one na Adamfo ba ekọ asori na omokoye no ena nkomhye kopie honom so yehu ni se abrantie bi wona bra bomu na kwesi no ena ebeware ni nti omopon asori no ena one na Adamfo Deborah ese ene prophecy di enum kankan paa enum kankan na mena na ekota anya ndi omu di bi yes dia wa wo ben me anase wa wonim se na girls sifa etie no obete de making asese de ne de ye fa ne se kwa ye fa ne se ya agro bi nti asemi okototo paste foforo mouthwash ne brush ne ade foforo de koche ne boy long story short no oboa be ma no ema bibia etumi ekoye de ne ko hospital mo treat be ma no na we na Adamfo ba no eye Deborah no ene kwesi ne hyase so sisi an omu ntema ba ye kama asen se ne nakane no omote no oma ye best friends ema Deborah no kra tumi kwesi no honom without telling ono na oye Adamfo no without telling ono nti o se akosoa for some time but on the no nim so my best friend and my boyfriend get along it is fun omu pie bomu omu kodie di ni ade na eye last month eye November no ena ohun se Deborah nyem ena obisa ne se di me hu ne se wonyem na wone wan ena nyem ena o se hwe me kunu ni ha na me kunu okumase ha like or chen se ni kunu okumase ena so se be me ye ono wanyemi so obeba be ware o de ne se ya asempa ena omu ina de bi yes you no se honom abi Deborah ne hyase ebisa no nti salemi nu aba wedding plans ni bi ye danger se otie wedding plans a ye ono na Adamfo no e de be ma no so Madamfo de wanyem na se enche wo ba be wo na obisa me wedding plans de a se nye bone ena ka ono oba no the wedding plans a wafa nyina ena ode kire na Adamfo no so say na me besa me wedding ye be ye we wa ha ye be ye we wa ha ye be ye we wa ha o ka nyina de kire no afi just last 2 weeks or say on na mamanfo status wo phone so anu hu say save the date bi akwa akopie mu na okohu save the date no na yo no ne boyfriend kwesi ni din ene Deborah no eye ne best friend no a omo ware nyame ya adoma next month oso ohun ye ne yem hye no tem no say Madamfo etumi age me boy ye free me nsem ofre Deborah no say Deborah me hu save the date bi e be koso wo ni kwesi ntem den na eko osia na ye no krese me de na me nim se kwesi no ondo no esanso na wo frɛ no enum kankan ne ade na kyese Deborah na say girl yi e dia man ne boyfriend to the extent say ebra or tamam one ne nanfofo mema oni amafo befo mu pie kodidi ni ade nyina no Deborah no aka kire be man mo hwe dia Adamfo boni bidia ye obi ema etoda mama yentu ya no na reka kakra enye bibia na ye beka kire obi se wo fa wompran no machi kura ka wanu tumu na wonim da Adamfo bi be disappoint you. There are secrets you should keep mute. There are secrets you shouldn't even tell your mother nor your father.
Trusting a friend could land you to many things. I wonder why people still trust friends in this era. Monshe de Adamfo boni bi because of a bad friend. Na de papa bi efiri ne nsem. Na ka ye ka. Me no kwa asori a prophecy ba ye. Na mu mienu ya na ye sere be ma se oyenum kankan. Na de de ba ne sen na wafo ekira kwa akotena be ma ehu. Akoka che be ma se na me sere se be yenum kankan. Sit down and think of it. Both of you were busy laughing at this guy. So yenum kankan. Na so ko wie chi no. Mo hu baby Adamfo boni do obi akwa wie. Mesi Adamfo boni binti obia de papa bi ahwere no mesrew wobetumi e de wasem no e de afa 0557036109 wobetumi nso a subscribe ye WhatsApp group so be so be join ya fa number no na beka ho me a me de brɛ mo di a metese wa no na na ya asewa makram.